Pa evo, moram biti iskren, lagao bih ako bih rekao da nam je osjećaj kao pred svaku utakmicu do sad, iz prostog razloga što smo, kao što ste rekli, jako blizu. Znamo da nam fali remi Petrovca ili poraz njihov. S druge strane, ako dobiju, fali nam taj jedan bod, mada mi ćemo kao i u svakoj utakmici i ovoj protiv Bokelja ići na pobjedu. Da, definitivno smo jako blizu cilja i još i ta matematika završena. Kad bude matematički završeno sve, nadamo se da će biti sada u subotu, ali kažem, kada bude sve, kada matematika kaže svoju zadnju riječ, onda ćemo moći da slavimo. U mome srcu jedina, u mome srcu najbolja. Razmišljam, da budem i tu iskreno razmišljamo. Baš sam jučer sa kolegama pričao da je malo nezgodan tajming, šta će biti, kako da reagujemo ako čujemo vijest da Petrovac nije pobjedio, a mi igramo za 5 ili 10 minuta da nam počinje meč. Znači, moramo biti koncentrisani za meč, a opet s druge strane moraju da prorade emocije, jer ste godinu dana radili za ovaj moment koji dolazi, koji je izvjestan, tako da eto sa te strane, kao što sam rekao, neka faza iščekivanja, ali ne znam, eto, neka bude spontano. Neka bude spontano, u datom momentu ćemo vjerojatno minut, dva proslaviti, ali onda se naravno i okrenuti meču i zadacima koji nas očekuju na utakmici protiv Bokelja u Kotoru. U mome srcu jedina, u mome srcu najbolja. Da, to nam je jedini poraz u gostima. Dobro se sjećamo te utakmice. Bokelj koji je tačno zna kako treba da igra te jake mečeve, sa jednom jakom odbranom, sa taktičkom disciplinom, sa trenerom koji zna kako da dođe do cilja, pogotovo protiv jakih protivnika, i jedna tranzicija ubitačna, moramo reći. Tako smo i oba gola smo primili u Kotoru i jedan ovdje kada smo igrali zadnji meč koji smo pobjedili 3-1. Jako dobra, nezgodna ekipa, znaju da igraju na rezultat. U zadnjem periodu su imali oscilacija, a vidimo da su u određenoj mjeri promijenili tim. Tu su naši bivši igrači Četković i Jankitić koji su sada starteri, bar u zadnje 2 utakmice čini mi se. Tu i Silađi koji je već standardan igrač, pokazao kvalitet, tako da Ličina se vratio na golu, tako da Vilotijević zauzeo opet standardnu poziciju u timu i dobili su na čvrstini, rekao bih, u zadnje vrijeme. Ekipa koja kod kuće jako ih je teško pobijediti, imaju i dobre navijače, ali evo kako čujemo i mi ćemo imati jako veliku podršku Varvara i naših navijača koji dolaze u Kotor. Nadamo se i proslavi titule. U mome srcu jedina, u mome srcu najbolja. Da, očekuje nas jedan težak protivnik, ozbiljan protivnik, nadam se dobrom vremenu i nadamo se i dobrom terenu, imajući u vidu i termin odigravanja utakmice. Vidjet ćemo, što se tiče našeg pristupa, apsolutno se ništa neće promijeniti. Naravno da ćemo izaći sa u datom momentu najboljim mogućim sastavom koji mi imamo i ne samo u ovom meču, već i u svakom narednom.